रायजो राजाफोरनि थाखाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि थादनाय गैयै खामानि। मोनसेनि उनाव मोनसे रायजो राजाफोरनि जेंना बोस्रांनानै होदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। चिरां जिल्ला रुनिकाटाजों बोहैबोनाय बुहुत दैया ओनसोलनि दरथाम गामि फारियै गरसिंपारा, ममिरामबारि, पश्चिम गलाजारफोरखौ खुरखानायनिफ्राय होबथानो थाखाय जेसिबिजों 1.5 किल'मिटार गोलाव माथावरि खोनानै होदों मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ मोनसेनि उनाव मोनसे बोस्रांनानै होनायाव जायगानि सुबुंफोरनिफ्राय बांसिन अनसायनाय आरो बाख्नायनाय मोनगासिनो दं डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। रायजो राजाफोरा डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ गावसोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय बाख्नायनानै साबायखर होयो आरो बिसायख'थि गेलेयोब्ला जों बिथांखौ मदद होगोन होननाबो रोखा फोरमायो। जोंहा बे साननाय दङ आरो बे बिटिआरआव इउपिपिएल सरकार दानाय जानाय समनि थाखाय दाबो चिफनि वेस्टनि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बे गामिनि थाखाय बे दैनि थाखाय बे बान्दोनि थाखाय बहुत गुरुत्व लादों आरो बिनि अननायाव जों मोनथाम गामिनि रायजो राजाफोर बिराद दुखु नांथाव बाथ्रा दंमोन। बे बाथ्राजों जों गाबबाय सारनिसिमाव सारखौ अननानै जोंखौ अननानै सार हरबाय आरो खामानिखौ आरो बिराद मोजां खामानि मावबाय মানে বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ সাৰক মানে আমাৰ তিনিখন গাঁৱৰ ৰাইজক এনেকুৱা সুৰক্ষিত দিব পাৰিছে। এই নদীটো এনেকুৱা গতি হ'বলৈ গৈছিল, এতিয়া আমি এই গতি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি অকণমান হ'লেও আমি সুৰক্ষিত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তিনিটা গাঁৱৰ আৰু তাৰ কাৰণে আমি বহুত বহুত সাৰক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। সেইখিনি ইলেকশ্যনত যদি সংগ্ৰাম ব্ৰহ্মই চান্স পায়, কেণ্ডিডেট পায়, তো আপোনালোকে কেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব? অনাগত যদি ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্মই যদি টিকেট পায় তেনেতো আমাৰ কাৰণে বহুত সুখীৰ কথা, বহুত ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে আহিব। আমি আৰু প্ৰতিটো সময়ত প্ৰতি ক্ষেত্ৰত আমি ছাৰৰ লগত আছোঁ আৰু লগতে থাকিম। তেখেতৰ এক্টিভিটিটো ভাল, বহুত ভাল। মানে আমি যিমানখিনি চাইছোঁ আমাৰ ফটিং চিৰাঙত মানে অকল আমাৰ কিন্তু গাঁৱত নহয়, ফটিং চিৰাং বহুতো গাঁৱত তেনেকুৱা কাম কৰি আহিছে আৰু আমি সকলোৱে চাইছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি ছাৰক বহুত বহুত বাৰে বাৰে ধন্যবাদ বিচাৰিছোঁ। মানে কাম কৰিব লগা হ'লে অকল এজনৰ কথা নহয়, পাৰ্টিৰ কথা লৈ এইটো কাম কৰা হয় আৰু কাৰণে ছাৰক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। এইটো আমি মানে ৰাইজে আমাৰ ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্মক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ বিৰাট ক্ষতি হৈ আছে, যাতে আপুনি উন্নতি কৰণে বানপানীৰ আগতে এই প্ৰতিশোধটো যাতে ৰোধ কৰে। যিটো গৰাখহনীয়া হৈ আছে আৰু প্লাবিত হৈ গাঁওখনক অনিষ্ট কৰি আছে, সেইখন যাতে আপুনি উন্নতি কৰণে কাম কৰি দিয়ে। তাৰপিছত তেখেতে আজি আমি 8 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, 8 আজি 15 তাৰিখ হ'ল, 7 দিনমান কাম হৈ গ'ল। এতিয়া জিচিপি লগাইছোঁ, গতিকে সেই কাম ইমান দেৰিকৈ আগবাঢ়িছে। যিখিনি কাম হৈছে আপুনি ভাবেনে আপোনালোকৰ তিনিখন গাঁও সুৰক্ষিত হ'ব? এইটোতো বানপানীৰ কথাটো প্ৰাকৃতিক যুগতো কি হয় নহয়, তথাপি এতিয়া বৰ্তমানলৈকে সুৰক্ষিত বুলি আমি ভাবিছোঁ। যিখিনি কাম হৈছে এইটো কোনো চৰকাৰীভাৱে কাম হ'লে নহয়, চৰকাৰীভাৱেতো আমি নাজানো, আমি চৰকাৰীতো কোনো দৰখাস্ত আকাৰ একো দিয়া নাই। মই কেৱল আমাৰ ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্মক অনুৰোধ জনাইছোঁ। অনুৰোধ জনোৱাৰ কাৰণে তেখেতে আহি ফিল্ডটো চাই গৈ কামটো তেখেতে আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেখেতৰ মই আমি বহুত আমাৰ ঘৰৰ পৰা ধন্যবাদ যাতে আমি ভৱিষ্যতে আকৌ তেনেকুৱা তেখেতৰ লগত সঁহাৰি পাওঁ। তেখেতে শুনিছোঁ ৰাজনৈতিকভাৱে ইয়াতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে আমি তেখেতক আমাক যেনেকৈ সহায় কৰিছে আমি সহায় কৰিব বিচাৰিম। ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं।
अदालगुरि सहरनि ब्रह्मसेवा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै A.N.M. आरो G.N.M. जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव A.N.M. आरो G.N.M. कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, Nursing Assistant आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा A.N.M. आरो G.N.M. जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कर्ट रड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय B.R. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।